Ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze mutugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye avuga mu myidagaduro no mu gihugu cy'u Rwanda na Amasimbi TV nawe gihe nitwa Janvier tubana gatanu kuri gatanu undi tuganira kuri ayo makuru. Niba ukigera no bwa mbere ndagusaba gusubscribinga channel ya Amasimbi TV kugira ngo ujye ubasha kugenda ubana natwe umunsi ku wundi. Nkuko mwabonye ku mutwe w'inkuru, miliyoni zigera ku 10 ndetse n'igihembo byahawe BURAVAN muri uyu mwaka 2022 ni nyuma yaho yitabye Imana muri rusange, ariko abihabwa n'ubundi nk'ibyo kumwibuka cyangwa se kumuherekeza muri rusange. Gusa mbere gato yuko rinjira imuzi ku nkomoko y'izo miliyoni zirenga 10 z'amanyarwanda, noneho inkuru ihari ya breaking nuko umubiri wa BURAVAN wamaze kugezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umubiri wa BURAVAN weretse kwitaba Imana aguye mu Buhinde wagejejwe mu gihugu cy'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 Kanama wa 2022. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 Kanama 2022 nibwo indege yari ivuye mu Buhinde igejeje umubiri wa BURAVAN ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Nyuma yo kwakirwa nabo mu muryango we, umubiri wa nyakwigendera wise ujyanwa mu buruhukiro ni mu gihe yategerejwe ko hamenyekana gahunda yo kumuherekeza mu cyubahiro. BURAVAN we y'imyaka 27 y'amavuko yitabye Imana kuri 17 z'ukwezi kwa 8 2022 azize uburwayi bwa kanseri rwagashya yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni inkuru mbi yakwiye ku mbuga nkoranyambaga ndisavuja abatari bakeya mu bamukundaga ndetse n'abakundaga umuziki we muri rusange, yemwe n'abanyarwanda n'umuryango we muri rusange. Kugeza ubu ngubu abantu banyuranye harimo n'abakomeye ibyamamare ndetse n'abandi banyuranye bakomeje kugaragaza agahinda batewe n'urupfu rwa Burabyo witabye Imana akiri muto. Urupfu rw'uyu musore BURAVAN rwanatumye abenshi babona yuko yari umusore ukomeye bitandukanye nuko bamutekerezaga cyane. Benshi nkuko nabivuze haruguru, abakomeye abibyamamare ndetse n'abagiye batandukanye baje bifuriza irukwedeshira uyu musore Burabyo ndetse na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatwayemo igihembo cya Prix Découverte mu mwaka wa 2018, nayo nimwe mu bafasha mu mugongo umuryango wa BURAVAN ndetse bifuriza n'uyu musore kuba yaruhuka neza kandi akaruhuka mu mahoro. BURAVAN yatwaye Prix Découverte mu mwaka wa 2018, yari amaze imyaka igera muri 3 yonyine akora umuziki nk'umwuga, dore ko indirimbo ya mbere yashyize hanze mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2015 imyaka 3 gusa ahita atsindira igihembo cya Prix Découverte, ahita aba umuhanzi cyangwa se umunyarwanda wa kabiri wabashije gutwara igihembo cya Prix Découverte. Uyu musore wari umaze kubona yuko ibi bintu ari ibye, yabonye ko uwakubanje yanakongeza yaje no muri kuza kongera guhatana muri Prix Découverte y'umwaka wa 2022 yagombaga kuba muri uyu mwaka, dore ko ifoto ye cyangwa se afishe igaragaza ko agomba kuzitabira yari yashyizwe ku rubuga rwa Instagram na Prix Découverte, radio mpuzamahanga y'Abafaransa n'ubundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2022. Ashize amezi 2 yonyine amaze kwemererwa cyangwa se gutanga kandidatire ye mu kuzitabira irushanwa ntibyamugendekera n'ubundi nkuko byari bisanzwe. Imana imukunda kuturusha muri rusange. RFI cyangwa se radio mpuzamahanga y'Abafaransa itegura ibihembo bya Prix Découverte BURAVAN yegukanye umwaka wa 2018 yafashe icyemezo cyo gutura iki gihembo cy'uyu mwaka umuhanzi witabye Imana ku itariki ya 17 Kanama umwaka wa 2022 BURAVAN. Bivuze yuko abagombaga guhatanira iki gihembo kitazahatanirwa ahubwo bagituye BURAVAN ari ugomba kugitwara umundi mu rwego rwo kumuha icyubahiro muri rusange. Ni mu nkuru basohoye nyuma yo kumenya iby'urupfu rwa BURAVAN, ubuyobozi bwa RFI bwafashe icyemezo cyo kumuha icyubahiro mu biganiro bibiri harimo icyitwa Couleur Tropicale gikorwa n'uwitwa Claudia ndetse n'icyitwa Legend Urban Legends igikorwa na Juliette Fievin.
Ibi biganiro bizagaruka ku mateka ndetse n'urugendo rwa Ivan BURAVAN mu muziki, bavuga ibyamuranze kuva yawutangira kugeza aho yitabye Imana atagejeje aho yifuzaga kuba yageza. Ubuyobozi bwa RFI bwemeje ko bwafashe iki cyemezo cyo gutora Ivan BURAVAN iki gihembo cya Prix Découvert mu mwaka wa 2022. RFI igarutse kuri uyu muhanzi mu gihe abantu banyuranye biganjemo abakomeye ku isi bakomeje kugaragaza agahinda batewe n'urupfu rwa Buravyo Ivan. Umunyabanga w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa bwagaragaje ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa bwagaragaje agahinda bwatewe n'urupfu rw'uyu muhanzi Ivan BURAVAN. Bwabinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter ku itariki ya 20 Gicurasi, bagira bati ku itariki ya 20 Gicurasi 2022 Ivan BURAVAN yaririmbye ku mugoroba wa Francophonie afatanyije n'abandi bahanzi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi dutewe agahinda no gusezera kuri uyu musore witabye Imana, nubwo ibihangano bye bizadusigara mu mitwe nibyo ngibyo. So nyuma y'ahangaha kuri Ivan BURAVAN ni umutipe wateye abantu benshi agahinda guys. Uramutse ubonye ikiganiro uwitwa mwita Ben Kayiranga, ubonye ikiganiro yakoreye ku Isimbi TV wahita umenya ingano, agaciro, urukundo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byaranze uyu musore Ivan BURAVAN, ndetse n'amajwi agiye kujyamo mu kanya mugiye gukurikira ya Rwirangira Alpha, namwe muyagaragaza yuko uyu mutipe yari inkingi ikomeye cyane mu muziki hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba n'umusore uzi kubana. Guys, biragoye kugira ngo ku myaka 28 umwana w'umunyarwanda ubyibuke w'umunyamuziki nanone abashe gushoka isi nkuko byagenze kuri Ivan BURAVAN. Ntago turi igihugu kinini mu muziki, ntago turi igihugu kinini mu myidagaduro, ariko Ivan BURAVAN yatumbageje izina ry'igihugu cy'u Rwanda. Nge nemeza neza yuko ari umwe mu bazamuye ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda mu muziki, ndetse byanatumye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bigenda byandika binavuga ku nzibutso n'ubundi za Buravyo Ivan. Buravyo Ivan mu mise ya nyuma ari ku isi yari umusore uca amarenga yuko isaha yazagenda, ndetse binatuma akomeza kwitegura. Ndavyibuka yagize kuganira na Boba mubwire yuko we yifuza kuvuga Imana kandi cyane. Yego yarayivuze, arayikorera, ita inamutwara. Akimara gusohora indirimbo Big Time mu kwezi kwa 6 gusa guys, mu kwezi kwa 6 gusa amaze gusohora Big Time yararwaye, yararemba, ajya mu bitaro King Faisal. Avuyeyo yumva ameze neza, ariko aza kuza kongera gufatwa, nibwo guhita ajyanwa mu gihugu cya Kenya, avanwayo yerekeza mu Buhinde. Nabwo ngo indwara itaramenyekana ko umuryango wabitangazaga, ariko mu nyuma byaje kuza kurangira ko yahitanywe na kanseri y'urwagashya yaramaranye iminsi muri rusange. Ni umunyabigwi, agiye asize byinshi kandi akoze byinshi, yemwe n'indirimbo zigenda zimukorerwa ni indirimbo zivuga ibigwi bye ku myaka 26. Gusa umuhanzi nagapfa arasinzira, kandi inganzo ye izadora mu bitekerezo. Nshimira cyane ama radio station n'ama TV stations yari mu gihugu cy'u Rwanda, rwose arimo kugenda kina ibihangano bye, ari kumudukumbuza, kandi nibyo koko ntabwo twifuza yuko yazasibangana mu ntekerezo zacu. Uyu munsi nibwo tumenye agaciro ke cyane. Abantu bajya bavuga cyane ngo umenya agaciro k'umuntu ari uko agiye, cyangwa se ngo iyo umuntu adahari nibwo wibuka ko wamukundaga. Turi n'abakundi iyo bahari, ariko biragora kugira ngo uyu munsi wite ku muntu. Tuba mu isi hora itega umuntu ejo. Uyu munsi niba ntamubonye nzamubona ejo, uyu munsi namuvugishe nzamubwira ejo, uyu munsi niba mukunda ariko simbashwe mubwira reka nzayumubwira ejo, uyu munsi ejo, ariko ejo ntago wabaho. Ejo uyu munsi wateganya uzi ko ari heza, ariko ugasanga ejo n'ubundi ibyaho bigenze kwa kundi muri rusange. N'igihembo n'ubundi yiteguye kuzashyikirizwa cyangwa se guzashyirizwa umuryango we muri rusange, gikubiyemo amayero ibihumbi 10 by'amayero. Ugura ko amanyarwanda ni miliyoni 10 zirenga z'amanyarwanda. Uyu musore Ivan BURAVAN yahawe nk'impano na radio mpuzamahanga y'Abafaransa, by'umwihariko kuri Prix Découvert y'umwaka 2022. Kamasigiramo amajwi ya Rwirangira Alpha. Yewe nitwa Romeo Janvier, tubana umunsi kundi tuganira ku makuru atandukanye mu myidagaduro. Bye, muhabwe umugisha.
muraho inshuti zanjye, abahanzi, abavandimwe banjye, umuryango mugari. Urupfu rwa BURAVAN runkozeho mu buryo budasanzwe, kandi ndatekereza ko twese ari uko nguko. Gusa bikomeje kunyibutsa ikintu gikomeye cyane. Abahanzi, entertainment industry, reka dukundane, reka dukundane. Isaha y'umuntu nta muntu ubimenya, nta muntu umenya ngo biraba ryari, kandi abizi ko ni ingenzi. Nubwo usa nkaho utanyitayeho, nubwo usa nkaho existence yanjye ntacyo ikubwiye, impano yanjye ntacyo ikubwiye, cyangwa irakikubwiye ariko ntacyo ushaka kugaragaza, cyangwa nta n'icyo bikubwiye. Isaha n'isaha, I could be the next, agenda kandi uzababara. Kandi uzababara cyane. Ndabasabye please, dukundane. Ndabasabye please, dukundane. Twebwe njya nkunda kubwira umugore wanjye, amubwira ni twebwe dufite entry date na expiration date, kandi izo zose uretse kuzibwirwa hari imwe gusa ubwirwa, hari indi utazabwirwa. Iyo ubwirwa niyo kuvuka, ni entry. Expiration date hari tumenya. Rero twese tuza expiring at some point. Ndabasabye bahanzi, entertainment media, entertainment group muri rusange, mureke dukundane. You know how it feels? Kizito arimo, igihe Kizito yitabaga Imana, mwabonye ukuntu byari bimeze, mwumvishije ukuntu byari bimeze mu mitima yacu. Jay Paul agiye, mwumvishije ukuntu byari bimeze mu mitima yacu. DJ Mila agiye, mwabonye ukuntu byari bimeze mu mitima yacu. None BURAVAN aragiye, urumva ukuntu bimeze mu mitima yacu. Yanga aragiye, urumva ukuntu bimeze mu mitima yacu. N'abandi benshi bagiye bagenda. Ni ukuvuga ngo uko wumva umeze ku mutima wawe, that's how much you value that person. Ariko probably ntabwo wigeze ubimwereka. Imana iduhe ubwenge.